Reka mbasuze kandi nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV. Nizere ko aho muri hose muberewe neza, ariko niba hari nabo bitari kugenda neza ni ukwihangana. Turababwira ko mu karere ka Nyagatare uyitiriye polisi y'u Rwanda byamukomeranye. Turababwira kandi ko umugabo wasinze akikata igitsina cye ubu amerewe nabi n'ubuzima. Ngizi inkuru tugiye gusangira muri aka kanya, ariko reka mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye mbanze ufate akanya gatoya ashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri w'agaciro gakomeye kuri twe. Imana igwe umugisha, kandi nawe wakoze subscribe kuri channel yacu turagushimira cyane. Mwarakoze guhitamo Ibendera TV, ariko ku rundi ruhande turanibutsa mwe mutarakora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubagezaho nimero mushobora kwifashisha mu gihe mushaka gutanga cyangwa gutambutsa icyifuzo ku Ibendera TV. Nitwa na Cretin Rushwa, ni ku Ibendera TV, kazi. Ubushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwa Nyagatare bwakiriye dosiye y'umugabo wabeshyaga abaturage ko ari umupolisi, akabaka amafaranga bizeza kubafasha, akabafunguriza abantu babo bafunze. Uyu mugabo yafashwe aje mu bushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Nyagatare ari kumwe n'umuturage yabeshyaga ko ari umupolisi agiye kumufasha gufunguza musanze we ufungiye icyaha cyo gutunda ibiyobyabwenge. Uyu wiyitiriraga umupolisi ngo yinjiye mu bushinjacyaha avuga ko hari umupolisi ukorera i Kigali, bamubajije ibyangombwa arabibura, ahita ashyikirizwa ubugenzacyaha. Uregwa kugeza ubu ngo yemera ko yabeshye, agasobanura ko yahoze ari umupolisi nyuma akaza kwirukanwa mu kazi. Icyaha cyo kuyitirira urwego rw'umwuga, impamyabushobozi, impamyabumenyi cyangwa ubushobozi buhabwa umuntu wujuje ibyangombwa uregwa akurikiranweho giteganywa n'ingingo ya 281 y'itegeko nimero 68 kaberamye 2018 cyo kuwa 30 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uyu nguyu rero mu gihe iki cyaha gishobora kumuhama akaba yahanwa bikomeye cyane, aho ashobora guhabwa ibihano birimo n'igihano cyo gufungwa. Nago byoroshye cyane. Reka twihuse tubabwire kandi ko mu gihugu cya Kenya haravugwa inkuru y'umugabo urembeye mu bitaro nyuma yo kwikeba ubugabo akoresheje umuhoro. Umugabo w'imyaka 42 yose wo muri Kenya arembeye mu bitaro nyuma yo kwikeka ubugabo akoresheje umuhoro. Uyu mugabo akomoka mu gace kazwi nka Gatundu Safu, ni ukuvuga Gatundu y'Amajyepfo, gaherereye rwagati mu gihugu cya Kenya. Uyu mugabo ngo yikase ubugabo bwe kuwa gatandatu tariki 23 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2024 ngo biturutse ku kuba yarabaswe n'inzoga, ndetse amakuru akavuga yuko ngo n'ubu yikataga bishobora kuba yari yasinze. Uyu mugabo aganira n'itangazamakuru yabwiye The Citizen dukesha iyi nkuru ko yagerageje kenshi kuva ku nzoga ariko bikamunanira. Umujinya ngo uwo kuba byaramunaniye niwo wamuteye kwikeka ubugabo bwiwe.
ngo uyu mugabo akomeza avuga ko ngo inzoga zageze aho zituma atandukana n'umugore we ndetse n'abana be, ku buryo ngo nawe yarasigaye agezeho atari akishimye mu buzima. Izi nzoga ngo zari zaramugize chronique kugeza ku rwego nawe ubwe yaramaze kugera ku rwego rwo kwiheba, ku rwego rwo kwiyanga, ari naho ngo ibi byo kwikeka cyangwa se kwikata cyangwa kwikeba ubugabo bwe byaturutse. Kugeza ubu uyu mugabo ngo arwariye ku bitaro bya Gatundu Level 5 Hospital, ni ibitaro byo muri Kenya, aho abaganga ngo bari kugerageza kwita ku bikomere yiteye ubwo yikebaga ubu bugabo. Amakuru ntago ariko avuga niba yarabukase bukarangira bwose cyangwa niba yarakase igice kimwe cyangwa se yarabukase ariko ntibucike burundu. Gusa amakuru nyine havuga yuko yamaze kwikeka ndetse akaba arembye bikomeye, aho arimo kwitabwaho bikomeye n'abaganga abo muri ibi bitaro. Ni inkuru idasanzwe ariko bikaba bivugwa ko uyu nguyu ngo yabitewe no gusinda bikomeye, aho ngo inzoga zamugize chronique kugeza n'ubwo yitakariza icyizere akagera ku rwego agambirira kwikeka iki gice cy'umubiri wiwe. Tuganye ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho rero hano ku Ibendera TV. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye, ubundi tukageza amakuru kuri bose mu byiciro byose. Niba ushaka gutambutsa cyangwa gutanga igitekerezo cyawe ku Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira, ni akamenyetso ko guteranya 25 079 17 00 822. Iyi nimero yakira ubutumwa butandukanye burebana n'Ibendera TV, hanyuma byaba ari ngombwa tukaguhamagara. Ushobora kandi no kuba ukeneye ko tugukorera ubuvugizi niba hari ikibazo ufite kijyanye n'akarengane cyangwa ihohoterwa, ushobora kunyura kuri iyi nimero ukatubwira, ubundi tukagukorera ubuvugizi. Tuganye ku musozo rero w'izi nkuru twabagezagaho hano ku Ibendera TV. Nitwana Cretin Ntirushwa, ni ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane, mugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.